Tēnā koutou katoa. Today we're going to check out the use of Kaore. Kaore is used to say that something isn't happening. If you watch the earlier videos 5 and 6, they looked at the use of kite plus the verb. In other words, a current action or something that's happening now. For example, if I were to say kei te haere au, means I'm going, I'm out of here. If we want to say I'm not going, we use kaore. Kaore au I te haere. So kei te haere au becomes kaore au I te haere. Check out these examples. Maranga san, kei te haere koe ki te kura? Kaore au I te haere. Ko ai kei te horo I ngā rihi. Kaore au I te horoi. Mawe mahi papa. Kei te haere mai koe ki te taone? Kaore au I te haere. Okay, kei te pai.